Vraćamo se mi sadržajima jutarnjeg programa Televizije Republike Srpske. Ukoliko ste se naljutili na nas jer niste mogli možda u ovom prvom satu da osvojite neki od paketića, bit će ih još, to obećavamo. Polako, samo pratite jutarnji program, a malo ćemo mi i u narednim minutama to vrijeme da posvetimo sebi. Pandemija virusa korona zaustavila je u 2020. godini praktično čitav svijet, ali nije zaustavljena žeđ javnosti za informacijama, upravo naprotiv. O pandemiji korone danas pričaju svi, od djece na igralištima do penzionera u kućama. Razmjena informacija postala je dio svakodnevne rutine. Kako je to raditi? Prikupljati informacije i prenijeti ih gledaocima znaju medijski radnici, odnosno mi. Kako je protekla 2020. godina na Radio-televiziji Republike Srpske, sublimirala je koleginica Dragana Todorović. Od prvih jutarnjih vijesti preko popodnevnih dnevnika te informacija na portalima i društvenim mrežama pa sve do kasnih noćnih pregleda zbivanja, svi žele da budu informisani. Priče o koronavirusu ostali bi neispričane da nije onih koji ih otkrivaju, donose, prenose i svakodnevno objavljuju u medijskim kućama iz kojih dolaze. Uprkos novom nevidljivom riziku i izazovima koje donosi trenutna situacija, novinari i medijski radnici u otežanim okolnostima nastavljaju svoj važan posao. Sve je bilo iskreno mnogo drugačije, nekako smo se snalazili, dobro smo iskombinovali ekipu, broj sati koliko ćemo raditi. U pojedinim trenucima se nismo čak ni sretali, ali je zabavni program morao ići dalje kao i sve jedan program na televiziji. Mi smo morali pronaći neke lijepe teme i to jeste veliki izazov, pogotovo u ovakvoj godini, ali su negdje ti prilozi davali nadu da će sve zaista biti mnogo drugačije. Sjećam se tog 5. marta, čini mi se, kada je registrovan prvi slučaj u Banja Luci i kada je ta informacija došla do nas, zaista reagovali smo, s obzirom da je to specifična situacija, opet profesionalno. Ajde da vidimo šta to sutra odmah možemo prvi da imamo. I tako je bukvalno svakog dana. Mi imamo neki plan, pravimo neki raspored, međutim, šta će se desiti do sutra ujutru do 6 sati, mi to ne možemo da znamo. Svako na svoj način ispunjava svoju ključnu misiju, donositi tačne i provjerene informacije sa jedne, ali i propitivati trenutnu situaciju sa druge strane. Njihova imena možda znate, možda ih nekad i prepoznate na ulici. Svaki dan serviraju vam terenske reportaže. Svakodnevno dolaze u kontakt sa desetinama ljudi kako bi gledaocima i čitaocima prenijeli najvažnije informacije. Svi mi smo se negdje morali prilagoditi toj novoj situaciji. Mislim da je to od početka išlo dobro. Podijeljeni smo u timove, sad koliko je to dozvoljavao i kapacitet televizije i broj nas. Naravno, ništa nije neograničeno, tako da se nekad možda moralo raditi malo više u odnosu na neka druga vremena, ali Bože moj, okolnosti su vanredne, pa je onda i rad prilagođen tome. Od 5. marta tim Televizije Republike Srpske morao se prilagoditi novim uslovima rada. Obavezna dezinfekcija, zaštitne maske i rukavice, ali i mjerenje tjelesne temperature uvršteni su u svakodnevni rad. Koliko je bilo teško raditi u takvim uslovima znaju naše kolege. Ovo je vrlo teška godina što se tiče Radio-televizije Republike Srpske, ali svih ostalih televizija i javnih medija što se toga tiče. Pretpostavljam da je svim kolegama bilo izuzetno teško i u pisanim medijima, naravno. Vrlo je teško bilo, čini se, i za zabavnu redakciju zabavnog programa, zato što su priče koje su trebale da opuste naše gledaoce došle u najteže vrijeme. Jako je teško naći temu koja će da opusti nekoga, da razonodi, a tako teška situacija je bila počevši od marta pa nadalje. Dobijali smo maske, dobijali smo rukavice, morali su da se nose i rukavice i morali smo da se dezinfikujemo. Svi smo nosili i ovdje, što i sad činimo, na terenima, sa kolegama sa kojima idemo na teren, sa kojima sarađujemo i naravno u vozilima sa našim vozačima, jer bez vozača i bez naših kolega snimatelja i organizatora ništa toga ne bi bilo. Bez ljudi nema priče, a da bi priča bila potpuna i vidljiva gledaocu, zaslužen je sektor snimatelja. U COVID bolnicama sa doktorima, ali i pacijentima pod okom kamere pratili su svakodnevna zbivanja. Nažalost, virus nije zaobišao ni njih. Nas je generalno to sve zateklo, mislim, nađeš se u nekoj stvari koja je nepoznata svima, tako i nama, pa smo se prilagođavali, kao što su svi drugi prilagođavali, tako smo i mi, poštujući te sve mjere koje su bile prvo s početka u tom prvom talasu nekom.
kad su nošene rukavice, dezinfekcija, konstantno je bila kamera kad se vraćalo sa terena, torbi, kamera kompletne opreme. Dugo smo izdržali, da tako kažem, da se niko ne razboli, da se niko ne zarazi. Ja mislim da sam ja bio među nekim tim prvima i to je bilo negdje krajem oktobra. Se to desilo da sam osjetio prve simptome, jednostavno klasične te simptome glavobolje i temperature, međutim već nakon 3 dana sam završio sa teškom upalom pluća, već na kliničkom centru nakon 3 dana, ostao sam 16 dana gore, od toga 9 dana na kiseoničkoj terapiji. Svaka nova priča i emisija predstavljala je izazova, svako jutro donosilo je novu neizvjesnost. Inače se hranim energijom svojih kolega i jako mi je drago ujutro ih vidjeti iza kamere tako nasmijane. Sada su svi nosili maske i nema tog osmijeha. Prosto ne vidiš ništa za jednog voditelja koji želi s osmihom pozdraviti sve gledalce ujutru Radio Televizije Republike Srpske. Iako je 2020. godina za sve bila teška i izazovna, tim Televizije Republike Srpske narednu godinu dočekuje s radošću i željama da je svi dočekamo u zdravlju, ali i konačno pokažemo osmih na licu. Moji planovi i želje su da ostanemo svi živi i zdravi, da skinemo ove maske, naravno kad prođe ova bojazan od virusa korona i da svi lakše i ljepše dišemo. Mislim da nas je ova godina naučila tome da ništa ne možemo, ali zaista ne možemo planirati, tako da ja možda više imam nadanja u smislu da sve ovo jednog dana bude juče i da na neki način sutra nastavimo tamo gdje smo stali 4. marta. U poštu, banku, kod frizera, po hljebu, u svim trgovinama i javnom prevozu bez maske ne možemo nikud. Ali možemo biti odgovorni, čuvati se, izbjegavati kontakte i tako zaštititi sebe i svoju porodicu. A vrijedni tim naše televizije tu je za vas svaki dan sa novim informacijama i pričama širom Republike Srpske.